Dumelang guys, today ke bua ka Phokojwe le Phiri. So Phokojwe le Phiri e ne le di best friends. So bona how to WhatsApp group. WhatsApp group e qadile ka batho ba le so very close. But unfortunately o mong a ba thola mosadi pele ho o mong. Phiri a ba thola mosadi pele ho Phokojwe. Phokojwe a feel like but how can Snai se thole mosadi pele ho yena? Wa bona ebile a sa feel like ke yena deserve mosadi wa Phiri. Okay, Chapo Phokojwe o sa tloha mo a re rao a ya ho mosadi wa Phiri. A lo advise mosadi wa Phiri hore by the way darling, wa tseba hore Phiri ke pere ya ka. Mosadi wa Phiri a re Phokojwe wait. A re wait, o nke se bue ntho jalo o bo sa elaborate, you need to elaborate. O mina ha hore Phiri ke pere ya hao. A re no, Phiri ke I'm not Minister of Transport.